Vuin September ni som ni mizo nam pasal cha martar tenia hian kanram le namta na annun na hlutak da khama nun na chan ta zong zong te mingin chibai kan buk chewa heti rwal hian martar chung te zong zong le an lo ram mut pui vuin thlenga nung da mala om te po za na chibai kan buk ngal cheu ani martar tenia lo thlen hian mizo te namamin kai har tu mizo nampa pulel denga kan sherenga pulel denga hi pukpui khwa a kumsang ka jakwa somni le pasari juni som pakhata pulian thlira le pidar chungi te fapali na ni turi na lo pianga politics khel tura sarkar na bansanin india changa tharum tholova mizoram a independence thei dan tur ve em tu ani a chumi konga mizo mi pui au har chu atum ber ani bok mau tam lain tramdo poladina chumi nu kumsang kha jakwa somruk le pakhat october ni somni pani zana henghun laya mizorama zalian na tuipuya ngai dan le du dan thu mun nei mi paria te chuan pulel denga in tui khwa tlang aizola ramtan poldin remti tlangin mizo nationalist party MNF anlo din ta a president ani MNF hian din chan puimo tak tak pathumaneya chungte chu mizoramin zalian na sangber neya mizo na thlak te ro rel na pakhat nuaya om Christian Sakwa hum haltlat le mizo nam ti mason le choi san te ani kumsang khajakwa somruk le paruka india la kazale na swalin kumsom ni nuwa kumsang khajakwa somriat le paruka mi puingen na awangin india nen in remna anziaka mizoram state chief minister masaberani kumsang khajakwa somkwa july ni saria cancerin londona aborala india state funeral mangin ropui takatha liam alonita ani MNF ten zalena swala anram muchung khan mizo nam pasal tha te zinga khan mi huai sen enge mozat omin chungzinga chuan india sarkar in sha le wanted list hial asiam chungzinga langsar pani te vo in thlenga thangthar tena kan sha langsar captain lal hlaya thil tlang le captain thangre lova ra siweng ta chanchin tlang pui kan hantar langange captain lal hlaya hi pulal puya changte le pidar buangi te fa pathum na ni turin kumsang khajakwa somli le paruk september ni sari khan thil tang khwa alo pianga kumsang khajakwa somruk le paruk march thlatir khan mizoram independent movement in chanin zirlai teril ruwa MNF in pek duna aron in tu lian ve tul tula lal hlaya po hian azirlai hlamsia thak khopin MNF movement he abwai puya zirlai ani lain ramtan aramwa zo nam pasal tha te zinga mingthang ber polani zoramin zalena amu theina turin kathisen fartop thlengin kabeyang ti a asoi thin chu ataka aron chantirin tlangwal tlomngai le huaisen captain dal hlaya chuan thangthar telaron soi khum khwa turin athisen chu zoram ta na le bua in march ni ruk sangkha jakwa somsari le panga zanda ruk le achan ve anun na hlutak chu zoram tan ahlana vice paiten an hliam awanga in sa seng theilovin a tu vice paiten a oma silai muthum ngot an thun chuan chatuan rama atir liam ta ni march ni riat sangkha jakwa somsari le panga a lal hlaya hi voini in alumen zan le voiliam ani ni hi aizola mithi omto zong zonga chuan veng sang sang atanga nula le tlangwal tel tamna beralani a mi huai sen mizo pasal tha chuan mual aliam ta ani captain thangre lova hi puchiang to wa fan ai le pisuak chingpui te faparuk nani turin kumsang khajakwa somthum le paruk khan zong lingkhwa aron pianga ano panlai atangin inswala shat le a arwal puizinga chuan inswal shat le huaya alar le thangre lova hian kumsang khajakwa somruk le panga khan MNF azoma how to den ti tura an shil chu tlai lo le I helova ti zat zat thina ne thisanin ping ka ziak to a mizoram in zalena amu ma chuan kirle thei kani to hleinem ti in anu puirem ti lo chung chung chu ram le nam awangin ram hnoya chuan akal ta ni thisenin ping ka ziak to a mizoram in zalena amu ma chuan kirle thei kani to hleinem ti in anu puirem ti lo chung chung chu ram le nam awangin ram hnoya chuan akal ta ni September ni ruk sangkha jakwa somsari le paruka khan captain thangre lova hian manatoka manani nu hian eng ang taka soi sak nge ani a eng ang takin nge kut ator ti chu angai sa tu te chau lo chuan tu man an shelo arwangin lungleya thlen nuwa athi ti shat ani chawa
September ni sari sangkha jakwa som sari le paruka rasiveng lunglei thlan muala chimkei te tia zoram dung le wanga mitin shat tlangwal huai sen captain thangre lawachu tlom takin thadu po nei thathum lovin aru karala phum alonita ani lunglei khopui chunga hian nampasal tha martyr te thlan hi cha the china som sari le palia oma tunhuna hian kan nampasal tha te thlan vo in thlenga mu theila omte kan ron tar lang don ani zoboka hian nampasal tha martyr te thlan pathuma oma tuna kan thlir lai me khi lalchung nunga pupa hla afapa thlan ania corporal lalchung nunga hi kumsang kha jakwa somruk le pariat october ni somni le pathuma khozoi surya india sipainen anin kana aborala ramle namtan anun na hlutak ahlan ani tlangwal ke lalzi ka apa ke zashrang ani in kumsang kha jakwa somsari le paruk december ni riata india sipainen anin kana aborala ramle namtan anun na hlutak alo hlan ani tuna kan thlir lai me khi tlangwal arwan chhuama thlan ania tlangwal arwan chhuama hi pu arlel chungnunga fapa ania kumsang kha jakwa somsari le panga a india sipainen anin kana aborala ramle namtan anun na hlutak alo hlan ani theira ta hian nampasal tha martyr thlan pakhat kan neya tuna kan thlir lai me khi nampasal tha kezar liana thlan ania kezar liana hian kumsom ni pakhat mi chau ni in kumsang kha jakwa somruk le pasari december ni som le pahnia ramle namtan anun ahlan ani lunglona hian nampasal tha martyr te thlan panga kan neya tuna kan thlir lai me khi biak chhona changte pupa chuaya fapa thlan ania pubyak chhona hian march nikhat sangkha jakwa somruk le paruka ramle namtan anun alo hlan ani tuna kan thlir lai me khi pu arkap chinga thlan ani a pu arkap chinga hi pulal thanga fapa ani a kumsang kha jakwa somsari le pakwa august ni som pakwa ramle namtan anun alo hlan ani tuna kan thlir lai me khi thanzo na chongthu kumsom ni le pani mi ni in mizo army ani a kumsang kha jakwa somruk le pasari meini somni le pasaria ramle namtan anun alo hlan ani sergeant r piang thanga thlan ani a piang thanga hi pulal nun tluang fapa ania kumsang kha jakwa somruk le pariat august ni som pasaria khan kumsom thum le pasari mi chawni in ramle namtan anun alo hlan ani tuna kan thlir lai me khi corporal zakunga puthang lu ta fa pathan ania kumsang kha jakwa somruk le pasari meini som ni le pasaria ramle namtan anun alo hlan ani ramthara hian nampasal tha thlan pakhat kan neya tuna kan thlir lai me khi mizo nampasal tha sergeant zoku ma thlan ania kumsang kha jakwa somsari le paruk december ni riata khan chongte bul sakei lui thlama an umlain india sipai jet regiment tenan kapluma ramle namtan anuna hlan lai hian kumsom le pakomi chau ani chan maria hian nampasal tha martyr te thlan pani kan neya tuna kan thlir lai me khi lvl lian chungnunga mizo nam sipai thlan ania kumsom ni pangami lek ni in kumsang kha jakwa somruk le pariat april ni somni le pathum khan ramle namtan anun alo hlan ani tuna kan thlir lai me khi nampasal tha lalzi ka sai lo thlan ani a kumsom ni le pariat mi lek ni in kumsang kha jakwa somruk le pasari april ni somni le panga a khan ramle namtan anun na hlutak alo hlan ani rasivenga hian mizo nampasal tha martyr te thlan som le panga omin remchan zogna awangin kan nampasal tha te hi mun khata thlan mun khata da khoman ni a chungte chu than thuama sangwunga zakunga zadinga romoya lian chunga thanzama thangre lawa lalsema laltona zahlira lalramliana lalmingliana rammoya le lalsangliana te anni vengluna hian nampasal tha martyr thlan pakhat kan neya tuna kan thlir lai me khi nampasal tha tlangwal sang luya thlan ania kumsom thum le pariat mi chau ni in kumsang kha jakwa somruk le paruk march ni ruka khan ramle namtan anun na hlutak alo hlan ani bazar venga hian nampasal tha martyr te thlan pasari kan neya
tuna kan thlir lai mek hi nampasal tha mal so ma thlan ani a mal so ma hian kum somli le panga mi chau ni in ramle namta na nun pe in kumsang kha chakwa somruk le pakwa February ni liya khan lalpa hne na alo cholta ani tuna kan thlir lai mek hi lalzara pau tu Assistant Deputy Commissioner Mizo National Army thlan ania kumsang kha chakwa som sari le pasari April ni som le pakhata khan ramle namtan anunna alo hlan ani tuna kan thlir lai mek hi Lieutenant Colonel K Vanal nga ka thlan ani a kumsom nga le pariat mi chau ni in kumsang kha chakwa somruk le pasari September ni somni pasaria khan apmangai ramle namtan anunna ahlan ani tuna kan thlir lai mek hi nampasal tha LH lian thianga thlan ani a kumsom ni le palimi chau ni in mizo nam sipai ni in kumsang kha chakwa som sari le pali December ni nia khan pathian le kanram tan anunna alo hlanta ani tuna kan thlir lai mek hi ramle namtan anun pe nampasal tha si rongming thanga kumsom ni le pathum mi chau nia kumsang kha chakwa somruk le pariat mei ni ruka ramle namtana anun lo hlanta le lal chuai lova kumsom ni le pani mi chau nia kumsang kha chakwa somruk le paruk mei nilia ramle namtana anun na hlanta te thlan a omani venglai thlan mo la hian nampasal tha martar thlan pakhat kan neya kan thlir lai mek hi nampasal tha arlel wana kumsom thum le pathum mi chau nia kumsang kha chakwa somruk le pariat July ni saria pathian le kanram ta na nun hlan tu thlan ani zo noya hian nampasal tha martar te thlan hi pali kan neya tuna kan thlir lai mek hi Colonel Varnam Lianaral te mizo nampasal tha thlan ani a kumsang kha chakwa somli November ni somni le pakhata lo piangin kumsang kha chakwa somruk le paruk August ni somni panga a ramle namtan rin om takin anun na hlanin alalpa hne na alo cholta ni tuna kan thlir lai mek hi mizo nampasal tha scan lieutenant pazo na tlaw thlan ani a kumsomni le pakhat mi chawni in November ni nga sangkha chakwa somsari le pakhata khan pathian le kanram tan anun alo hlan ani tuna kan thlir lai mek hi mizo nampasal tha lalrua taral te thlan ani a kumsang kha chakwa somthum le pakwa a lo piangin kumsang kha chakwa somruk le pasari March ni som le pathuma ramle nam pangai wangin anun apetani tuna kan thlir lai mek hi nampasal tha lalzova rokunga fapa thlan ani a kumsang kha chakwa somruk le pasari June ni kwa a ramle namtan waisen takin anun alo hlan ani serkona hian martar thlan panhi kan neya tuna kan thlir lai mek te hi pakhat zo khi major le liana chak chuak MNA thlan ani a nampasal tha major le liana chak chuak hian kumsom ni le pathum mi chau ni in kumsang kha chakwa somruk le paruk December ni somni le pakhata ramle namtan anun na hlutak alo hlana ti chuan thlan pakhat zo khi nampasal tha sang loya chak chuak thlan ani a sang loya chak chuak hian kumsang kha chakwa somruk le pakwa January ni somni le pathuma khan kumsom thum mi chau ni in pathian le kanram tan anun na hlutak alo hlan ani zotlanga hian nampasal tha martar de thlan pariat kan neya tuna kan thlir mek te hi nampasal tha si rang dola kumsang kha chakwa somthum le pasari February ni somni le palia lo piang kumsom thum mi lek ani ilaya India sipain zotlang twal chara rong taka kumsang kha chakwa somruk le pasari October ni som pariata anka hlum thlan ania tin abulami hi silaluta MP MNF thanania kumsang kha chakwa soma lo piangin a thei to pa lalpa rong le khotlang rong a bol nu in kumsang kha chakwa somsari le panga mei ni somni le pariata ramle namtan anun alo hlanta ani tuna kan thlir lai mek hi arzai tluanga MNA nampasal tha thani in kumsang kha chakwa somnga le pakwa a alo pianga kumsang kha chakwa somsari le pariat August ni nga a khan anun na hlutak ramle namtan alo hlana ni helai thana hian nampasal tha arlom siama le zato na te zalin arlom siama hi kumsom le pariat mi lek ni in kumsang kha chakwa somruk le pasari October ni som pariata khan ramle namtan anun alo hlana zato na hian kumsom le paruk mi lek ni in kumsang kha chakwa somruk le pariat August ni somni le pariata ramle namtan anun na hlutak alo hlan ani
tuna kan thlir lai mek hi nampasal tha kelal zai ri ma thlan ani a kumsomli le pangami chawni in kumsang khat zakwa somruk le pariat ogas ni somni le pariata khan ramle namtan anun alo hlan ani tuna kan thlir lai mek hi nampasal tha lal chuanga thlan ani a lal chuanga hian kumsomli le pangami ni in kumsang khat zakwa somruk le pariat ogas ni somni pariata khan pathian le kan ramtan anun alo hlan ani tuna kan thlir lai mek hi nampasal tha singur siama thlan ani a singur siama hi puro kunga fapa ni in ramle namtan anun na hlutak alana athi ni le hun hi shat thei ani to lawani pukpuya hian nampasal tha martyr de thlan voin thlenga mu theiala om hi pasari kan neya tuna kan thlir lai mek hi nampasal tha ke kamlova thlan ani a kumsom ni le pariat mi chauni in kumsang khazakwa somruk le paruk march ni khata pathian le kan ramtan anun ahlan ani tuna kan thlir lai mek hi nampasal tha lel chuanga lel chhun thlan ani a kumsom nga le pahni mi ni in kumsang khazakwa somsari le pariat january ni saria khan pathian le ramtan thokin lalpa hnena anun alo hlan ta ni tuna kan thlir lai mek hi nampasal tha ke chang roi te thlan ani a kumsom limi ni in kumsang khazakwa somruk le pasari me ni dia pathian le kan ramtan anun ahlan ani tuna kan thlir lai mek hi nampasal tha ro tluanga roi te thlan ani a kumsang khazakwa somriat april ni soma khan kumsom ni le pakomi chawni in ramta nun na hlanin chatuan ramin lo pan santa ani tuna kan thlir lai mek hi mizo nampasal tha lieutenant colonel lalrikhu matlang te thlan ani a kumsang khazakwa somthum le pasaria lo piangin mizoramin zale na tluantling anei na tura thei to pa abe lain kumsang khazakwa somruk le pasari february ni saria khan pathian le kan ramtan anun na alo hlan ta ani tuna kan thlir lai mek hi mizo nampasal tha ar thangzwala thlan ani a kumsom thum le pathum mi chawni in kumsang khazakwa somria le panga me ni somni le pakhata khan pathian le kan ramtan anun alo hlan ani tuna kan thlir lai mek hi nampasal tha dar hlira khol hring thlan ani a kumsom ni le pakhat mi ni in kumsang khazakwa somsari le paruk november ninga a pathian le kan ramtan anun na hlutak alo hlan ani ramle namtana nunna petu ten anti theitok te chu thok zovin thangthar te chhunjom zelatan kan kuta an hlan ta